Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Limbaga Jiminat bat gajing tre shitam. Langut Khynnah pulih jang ke Sacred Heart Girls Higher Secondary School Shillong. Keliyok benrung ke top 20 jang result belapen bena. Dengan Meghalaya Board of School Education ke santri uyayong arajar pausan. Ka principal jang ke Skul kebadan hajili jang ke Shillong Maulai. Ke sister Evelyn Joy Kimpat keliyok bagi Khynnah pulih jang ke Skul kebelayok rung ke top 20. Kilang ke Quincy Dora Singkli kebelarung ke kedan ke Bapra. Kabelayo highest mark ha ke subject mathematics. Dalam bakalayo distinction ha ke subject English, mathematics, science and technology, social science, health education, bat ke khasi. Ka bami yaine kharwar, kabelayo rung ha ke kedan ke bakhatsan. Bayo distinction ha ke subject English, mathematics, science and technology, social science, health education, bat ke khasi. Kada pila saras imli kabelayo rung ha ke kedan ke arpo but yo distinction ha ke subject English, mathematics, science and technology, social science, health education pada ke kasi. Kertain jangan di Sister Evelyn Joy Kimpat, ibade ro i principal jangan ke Skul Sacred Heart Girls High Secondary School. Ha kaba ningkong hing ako aban ai kamu kadam yo blay ba bala kerku ini da ka bang yo aki light likirang holders. Badro iwe na pedeng jungki ila iyo ka highest percentage haka match. Tengi iyo ka rang holder ka ba pra, ka ba khatsan, bat ka ba atho. De kene kete naga jingresto ikom jungki no hikai, badro di Khynnah School hi. Denga ainu ru iya ki kemi ki pa jungki Khynnah School ki ba laya rat bat kershan ki ban iyo kene karang. De kuble shibun nakam takin oleh ha. Bat kersan ya ke Skul bat ya ke Khynnah School. Kesanang ya ke bok ya ke Skul nang ba kiwiru kinyo ya kan sa bahajang kini ikun jumi kepala la ban penpas ha kan exam. Iwe di Quincy de iwe ba me yaine bat bakin lasara. De mentah ki Khynnah kimla ban poin nomor bakade ke semesti nges kamba kinsawan mi hakini kisi let's say kan sodi sini kom simba dengan kitbok kerwang ro ya kini Khynnah juni ki bala le ha namba kinang ni ya le ha nang le shakna ki Khynnah ki iba appear kan exam ke dan hadu sispa khat pramut de ki ba pass lut ki dan sispa khat sa dan lain ki